Paechapareiko. Ñahendu Jesús ñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko'árape San Marco. Jesús ha idiscípulokuéra heta Galileagua ndive oho mar rembe'ýpe. Oikuaávo umi mba'e ojapóva oho hendápe heta Judeagua, Jerusalén, Idumea, Jordángui kuarahyrẽsévo, Tiro ha Sidonguáva. Upévare Jesús he'i idiscípulokuérape ogueru hag̃ua chupe peteĩ barko'i ani hag̃ua upe aty guasu ojopypa chupe. Omonguerahaguére hetápe umi hasýva ojeitypa hi'ári opoko hag̃ua hese ha umi demonio katu ohechávo chupe oñesũ henondépe ha osapukái ndehína tupã ra'y. Jesús katu he'i chupekuéra ani hag̃ua péicha he'i hese avave renondépe. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ha ñamboguejymína ñanderekovépe. Hetaichagua niko oime ojeroviáva Ñandejárare, oikóva oguata Jesús rapére. Oime umi oguata añuivéva Jesús ndive, oikóva ijykére ára ha pyhare, omosãva hekove hese. Oime katu umi oguata pereperévante, sapy'apy'ánte oñembojáva tupão comunidad capillare, oúva misa ha ñembo'ehápe oikotevẽ javentevoi ha upéi katu mombyrymíguinte oma'ẽ. Jahecha Jesús orekoha iñirũnguéra ha'éva umi 12 apóstol. Opytáva hendive opa araite, omoirũva chupe hembiapópe. Umívape Jesús ojokuái ha ojevale hesekuéra tuichaháicha. Ha oĩ avei omoirũva Jesúspe ndaha'éiramo jepe opa araite. Umíva oñehenói discípulo, ha'éva Jesús irũ, kuña ha kuimba'e ohayhúva chupe ha Jesús ojokuáiva avei. 72 umi discípulo reheguáva Jesús ojokuái ha ojapóva chuguikuéra misionero. Ñandéniko ñañehenói jaiko hag̃ua Jesús irũramo, discípulo jaikuaáva Jesúspe, ñañemorandúva hapére ha ñamombe'úva ñanderapichápe Ñandejára rembipota. Upéva jajapóramo oikóma ñandehegui misionero, Ñandejára rembijokuái. Upéicha Jesús ojevale ñanderehe ñaipytyvõ hag̃ua chupe hembiapópe. Mba'etekópa che reindy ha nde chirũ. Mba'eichaitépa nde reñanduhína Jesús nerenói ne hag̃ua ha ne convida eguata hag̃ua ijykére ha remoirũ chupe. Tupã tanderovasa. Jesucristo tanemokyre'ỹ. Espíritu Santo tanembopy'aguasu. Tape hasapórãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.